Isizwe samaNdebele naso sisashaqekile ngokukhothama kweNgonyama yamaZulu uGoodwill Zwelithini. Umndeni wakwaMahlangu lapho kwakubhaciswe khona iNgonyama uthi wazi iNgonyama iseyibhungu njengoba yafika kulomndeni isafunda amabanga aphansi. UMerinda Mahlangu owakhulisa iNgonyama uthi wabhaciswa kwadadewabo ebalekiswa ngoba kusabelwa ukuthi khona bafuna ukumsoqonga. Lomndeni wazi wamethi igama elithi uphesi Dlamini ngoba bengafuni ukuthi azi ukuthi ubhacile KwaNdebele. Kwathina kuvela indaba lezo ukuthi kunesiphithiphithi esigodlweni emva kokukhothama ilanga. Kwatholakala ukuthi umntwana inkosi lo usengozini, umntwana uGoodwill usengozini, kungenzeka ukuthi kube nento engasimnandi emenzakalelayo. Kwazwana ngokuthi bangibawela lapha kimi, mina ngihlala eMosturlosi. Bambawela lapha kwami ke eMosturlosi, sahlala naye ke ube sesenje isokananyana elisabuya esikolweni. Sahlala naye kahle, ubaba walapha ekhaya wamthengela ikepisi i8 piece ukuthi azifihle bangamshethi bambona abantu. Besamtshintsha negama ke, sathi singambizi ngegama lakhe, simbize ngokuthi nguphesi. Kwakosa ukuthi ke athathiswe umfazi masinyana ukuze azokwazi ukungena esikhundleni sakhe. Sithi Mahlungu kubantu bakwaZulu bonke, isizwe sakaZulu naso isizwe ngoba bekuyinkosi yawo wonke umuntu. Sithi Mahlungu nasesigodlweni nakubondlunkulu bonke, sithi Mahlungu. NgoLwesithathu thina neindaba zolwimi lwesiNdebele sizokuphathela lolu daba selugcwele. Izindaba zesiNdebele zingena ngokugamanxa kwehora lesihlanu.